Kuble yapi baro sha kane ka video translation. Kane ka day kalanong ka basaw jongka beginners level 5 food items and ordering in a restaurant English to Hindi and Khasi translation. Kibadon jingmut banang sngaw bhape na do basdang hadobokot kane ka video kanang bapin sngaw thu batip ya ki meaning jogikitin namarba menta ha kane ka video nganle ya ka translation nagaktin English shakaktin Hindi shaka Khasi. In English, everything was perfect. Everything was perfect. In Hindi, सब कुछ बहुत अच्छा था. Snabha haka Hindi सब कुछ बहुत अच्छा था. In Khasi, baro ki a long janai bha. Kanma bhai kane haka English everything was perfect. Kabumut haka Hindi सब कुछ बहुत अच्छा था. Haka Khasi pat kamut baro ki a long janai bha. In English, we will come again. We will come again. In Hindi, हम फिर आएंगे. Snabha haka Hindi हम फिर आएंगे. In Khasi ngin sa wan biang. Kanma bhai kane haka English we will come again. Kabumut haka Hindi हम फिर आएंगे. Haka Khasi pat kamut ngin sawan biang. In English, thank you for the service. Thank you for the service. In Hindi, सेवा के लिए धन्यवाद. Snabha haka Hindi सेवा के लिए धन्यवाद. In Khasi Kuble Shibun ya ka jing shakri jongpi. Kanma bhai kane haka English thank you for the service. Kabamut haka Hindi सेवा के लिए धन्यवाद. Haka Khasi pat kamut Kuble Shibun ya ka jing shakri jongpi. In English, excuse me. Excuse me. In Hindi, suniye. Suniye. In Khasi phi yosngu. Kanmau haka English excuse me. Kabumut haka Hindi suniye. Haka Khasi pat kamut phi yosngu. In English, waiter, please come here. Waiter, please come here. In Hindi, waiter, कृपया यहाँ आइए. Snabha haka Hindi waiter, कृपया यहाँ आइए. In Khasi, waiter, snobha wan hangne. Lane nong up snobha wan hangne. Kanma bhai kane haka English waiter, please come here. Kabumut haka Hindi waiter, कृपया यहाँ आइए. Haka Khasi pat kamut waiter snobha wan hangne. Lane nong up snobha wan hangne. In English, I need some help. I need some help. In Hindi, मुझे थोड़ी मदद चाहिए. Snabha haka Hindi मुझे थोड़ी मदद चाहिए. In Khasi nga don kam jing yarap khandiat. Kanma bhai kane haka English I need some help. Kabamut haka Hindi मुझे थोड़ी मदद चाहिए. Haka Khasi pat kamut nga don kam jing yarap khandiat. In English, what is this dish made of? What is this dish made of? In Hindi, ये dish किससे बनी है? Snabha haka Hindi ये dish किससे बनी है? In Khasi la shed da ka a ya kane kabam. Kanma bhai kane haka English what is this dish made of? Kabumut haka Hindi ye dish किससे बनी है. Haka Khasi pat kamut la shed da ka a ya kane kabam. In English, does it contain salt? Does it contain salt? In Hindi, क्या इसमें
नमक है स्ंगाभा हाका हिंदी क्या इसमें नमक है इन खासी हातु का डनमलो हा कने कनमा भाई कने हाका इंग्लिश डस इट contain salt कबुमुद हाका हिंदी क्या इसमें नमक है हाका खासी पट कमुद हातु का डनमलो हा कने In English, is this sweet or salty? Is this sweet or salty? In Hindi, ये मीठा है या नमकीन स्नभा हाका हिंदी ये मीठा है या नमकीन इन खासी कने का बंगथियंग ने का बंगमलो कनमा भाई कने हाका इंग्लिश Is this sweet or salty? कबुमुद हाका हिंदी ये मीठा है या नमकीन हाका खासी पट कमुद कने का बंगथियंग ने का बंगमलो In English, this is enough for 2 people. This is enough for 2 people. In Hindi, ये 2 लोगों के लिए काफी है स्नभा हाका हिंदी ये 2 लोगों के लिए काफी है इन खासी कने का ब्यांग ना का बनता आर nguत कनमा भाई कने हाका इंग्लिश this is enough for 2 people कबमुद हाका हिंदी ये 2 लोगों के लिए काफी है हाका खासी पट कमुद कने का ब्यांग ना का बनता आर nguत In English, let's share the food. Let's share the food. In Hindi, चलिए खाना बांट लेते हैं स्ंगाभा हाका हिंदी चलिए खाना बांट लेते हैं इन खासी तो ङिन या साम या काबाम कनमा भाई कने हाका इंग्लिश लेट्स शेयर द फूड कबुमुद हाका हिंदी चलिए खाना बांट लेते हैं हाका खासी पट कमुद तो ङिन या साम या कबाम In English, please give 2 plates. Please give 2 plates. In Hindi, कृपया 2 प्लेट दीजिए स्ंगाभा हाका हिंदी कृपया 2 प्लेट दीजिए इन खासी स्ंगौभा आई आर्तली किप्लियांग कनमा भाई कने हाका इंग्लिश प्लीज गिव 2 प्लेट्स कबुमुद हाका हिंदी कृपया 2 प्लेट दीजिए हाका खासी पट कमुद स्ंगौभा आई आर्तली किप्लियांग खुबले यफी बारो सचिसिन बियांग nga kermen scam ba phila tip bat phila sngo thu ka to kat nilang ba kan ko video te perlok ya kabam ta tang hang ni hi ngan second bat phi ha gawi pat ka video shushu sngo ba pe yak video bat practice na kapor knang ba phin la ba sngo thu kloi kloi so stay safe and keep on learning